MLA ke BJP nak ke South Shillong constituency ubak Sanbor Shullai hak kesing sajan ulalit ajing erap ki marba mardi iksis patli kilong yang ke badan nakatan Canchester Oxford bad relbong ki bahab aki containment zone. Hadian bagini pat ba akil uat ikjumbam dan show ekabam kadi. Ubak Sanbor Shullai ula kentok tenge ekatenat kakot yakya bakal lepo pulam hagajeng Ïakhun ka klam COVID-19 bat kam syem lale ek random test ki pat ba ki badan hak containment zone. Ulong bahabala pentip badan kibayo ek Jingpynkhreh COVID-19 kibor kibade kemi kim syim lalit syau yo bayo ek Jingpynkhreh. Henry labatha akala penman ek snong banlit alam dak kejat yo bayo positif syaka quarantine center. Uba Sanbor Shullai ulong ba onlet ban air ke dorkas syaka sarkar Jylla ba kamdai ban le akai hukum kene kapor. Bat habala penmanai ke containment zone dai ban bu ek kenhuan bakan le ek test ekipat ba. Ubak Sanbor Shullai ulong baka Jingong baka Jylla kelalong ke Jympynkhreh ban Ïakhun ka klam Kadei Tang dak Ktien henrai syem lala apat ban pen i daki kam. Ngagam ong ya MD government ngong ya health department ka fail totally fail ka health department ngolong totally fail ka kumbangi ya ka activities ka jongki hakeleng-geleng ka sorsilong baru ladun rubaya tu bau don ba bagi la pentip bau don ba la detect COVID-19 positive jaga bakin wara ekon 08 barki medical team ban ra to patient henry la ai directive ban nyalami u support quarantine center daga kejap kum kita ki responsibility belong irresponsible on the part of the health department declare containment zone pedairu banbu ya ka team ki expert team banbu ya ka testing center hangne full team khanang ba yo bakin bana test yaki ngai kumangai mga naga health department ka sulong kumbo parang ka lip service musu is tangga Ktien rei hamadan kumbo ya semuna in ground reality kam simla kam long gumta takadaw bangasa sim seriously yang nak kam lamon dia ngan selek orang kam bani kendu ke sarkar mantikap yung porok do ki badai na kadu osing bani porok ni am kolong kumna ka polisi trekam juga mela udah BJP na udah kongres na udah UDP na NPP ru kolong ba haba pila simti ya kam kumu minister ulade responsible minister jongka state borok kau kam tam kumana kapur la de ban sim seriously ni kam ban khot Ajisha, lade ban lumi ki dorbar senong. Kamtam kini jaka bala declare ki containment area. Dan rem simlaran kata kumu mengisui ka sulong taka je visiting. Nakaliang jo minister berka health berki beriu jo health department ki susun tanga kot kubor ci ibu sulit biset. Kan mentoyu ke juga jelit biset.